मरोइबा पाउ पिजरी थौना फरबा इपा इपु सिंगना अखोइगी दमक कथोकलंबा ngasiगी मिरोलना कौफम थोकते हाइना वर्क्स मिनिस्टर टेस विश्वासना फोंदोखरे बीजेपी ना लुचिंबा गवर्नमेंट असना मियाम की सेल मांगहंदुना तौनिंगबता तौदुना लैरे हाइना एमपीसीसी की वंगांगलोय केस जॉय किशन अमराल सीखरे अमदी चक्पी कारोंदगी खेंगजोय फाउबगी लंबी सेमगी थबक तौरिबा सिदा पार्ट 4 की एरिया दा क्वालिटी कंट्रोल तौदबदगी लमदम अदोंगी मियामना लंबी सेंगबा थिंजिनख्रे खुरमजरी मिटेंग ताबिरिबा सिंह बताराम नोसरी पाउ संदोकना पिजरी थौना फरबा इपा इपु सिंगना अखोइगी दमक कथोकलंबा ngasiगी मिरोलना कौफम थोकते हाइना वर्क्स मिनिस्टर टेस विश्वासना फोंदोखरे वाफम असी डाक डे ऑब्जर्वेशन कमिटी ना इप्सा जस्टिस कमिटी फॉर एंग्लो मणिपुरी वार लिसिंग अमगा चनीपान मरिफुद्रा माथोई अमदी मार्टियर्स एंड विक्टिम ऑफ कंगलेपाकना पुन्ना सिंदुना जेम हॉल दा पांगथोखिबा डाक डे ऑब्जर्वेशन दा मिनिस्टर ना फोंदोखिबनी थौना फना ब्रिटिश की माउक्ता लेपखिबा अथौब सिंह बुनिंगसिंगदुना पांगथोकपा थौरमदुदा इप्सा की प्रेसिडेंट जॉय चंद्र कोंथौजम यूसीएम की प्रेसिडेंट जॉनसन एलांगबम अमदी अतै सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी लुचिंबी क्या सुसरक याखे वर्क्स मिनिस्टर टेस विश्वासजितना मतमदुगी इपा इपु सिंगना हौरकलिबा मिरोल गिदमक खंदुना कथोकलंबा सिंग अदु अखोइना काउबा जुमलोय मखोइना चटलंबा लिकलम अदु ngasiगी मिरोलना थिदोक्तुना कायदना सत्पा मथौ ताई सारोल सरोलगी दमक होनरंबा हाइबसी मिरोल असिगी तौद्रबा याद्रबा थौदांगनी खुनाई असिगी दमक करी तौरंबा याबगे हाइबसी अखोइ पुन्ना खंगमिन्नदुना थबक ओइना पांगथोकनबा होनबदा सरुक यामिनसी हाइखी मणिपुर लेंगाक मियाम की सेल मांगहंदुना तौनिंगबता तौदुना लैरे हाइना एमपीसीसी की वांगांगलोय केएस जॉय किशन हाइख्रे ngasi कांग्रेस भवन दा पांगथोकपा पामुइसिंग उनाबदा महांगना मखा ताना हाइखिबदा सरकार की वांगांगलोय न वांगांग लिबासे सरकार गिनी लनाई ओइना येंगबा यारोय एमडीएस की वाथोकता ओइदा पादबा कया ngang मधे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी असि कांग्रेस पार्टी ना साहंदबनी हाइबो वाफम अंगकपनी बीजेपी ना पामलबदी ओपोजिशन यावदना बिल पास तौबा याय एमडीएस ना पाइखतलम थबक पीडब्ल्यूडी ना खंगदे हाइबो वाफम असि डिपार्टमेंट अमगा मरी लेनदबा मिनंबा वांगांग बनी लुपा करोड़ 50 रोम मफम खंगदना मांगहन खरगा मियोय अमा अनि खक्ता मराल थंजिन यारोय असेंग थिदो असी हाइबदा सरकार ना याद्रिबा करिगिनो सरकार की असोइबा कया सिदा सरकार की वांगांग लोइना थौना लेरबदी मफम अमदा हेक्ता ओपन डिबेट तौनसी मदु ngamdragadi aranba तौरुरे हाइबा याजगदबनी हाइखे मयाम अमा तौखिबदु वांगांग लोइदुना क्रो अहुम खतने अमुहाय खर क्रो तरे का लाख मरफु खतने अमुहाय मसे मसिसु कांग्रेस पार्टी अमुका सोना चार्ज तौरी it is more than 30 crore if the government have the guts please form one committee then let's inquire together opposition chi yauba ruling chi yauba aduga micham praja di mute chinba akoi gi media gi mute am chi yaulaga things chok sai base masi chauna khoina leiriba lenga as singnaban masida kari gumba lenga as ne kiraga so ko second option nama pijari leiriba government asigi wangang lo riba government asigi lenga wangang lo asiga Congress party की spokesperson ओरिबा आइगा public domain दा anywhere government is na पाबा मफम मतम मरे debate तौना service अकोने थमनी मसी Congress party ना लेरिबा लेंगा आस्ता चावना सिंगबा वाफमनी मसीदा ngamdragadi अकोय आरानबा तौरुरे अकोय प्रजा मयाम की मरन खरा कोई शरान तुरान बा लंबी तौरुरे हाइदना इशाना खंथजबगा लोइना मसी तुमिन लेरगा reform तोक्थोकनाबा मियाम की लन मंगनदनबा होनजो हाइबसे कांग्रेस ना लेरिबा लंगास थंबो वफम PMGSY की मखादा चांदेल डिस्ट्रिक्ट की खेंगजोय सब डिवीजन की मनुंग सनबा सकपी कारोंगदगी खेंगजोय फाउबगी लंबी सेमगी थबक तौरिबा असिदा पार्ट 4 की एरिया दा क्वालिटी कंट्रोल तौदबदगी लमदम अदोंगी मियामना लंबी सेम थिंजिनख्रे हिरम असिदा रिपोर्ट अमा सांगलब सही क्या
lambi si sendra lakla matung hunjasina lambi si semba horokpada adukumatik yamna nungaiba harawa phongdoromba dugi tayonabda lambi si semlakpada hunjasina adukumatik pendaba khorang khosonaba kaya ISTB da thamlakli masigi matangi lambi se action athubada lobiu kari kumbai khoina haiba tana base yadra gadi huji ki sarkar ase su khoina hayeng matung da government ki taraf ta development scheme da khoina su mating pangloi ase ngasi huji jeng ni ba koila se ngarang thabne ba ngarang thaba se khud phak thoba ya ba koila se khoi su thing na tre ba ase di as government na huji go to village go to hill side adubu asigi matang sida PM GSY ki department sing se go to hills de sida moi chat ba hai se koina pressure pinning ba except over se lemon grass lagra su resources mayam puthok na gi se silambi asmung na koila sto bi de koina kamana puthok ni asidi khoi gi sustainable mu oi roi ba asigi honorable CM ne aduga mantri sing ne loina concern department ne asidi kumna yengsin biro hai ba se khoi as chief association secretary oina Canada Sub Division ki chief secretary oina ina public interest asipa haijaning hai hoje khune lepsari mphom si chabi count to jopi gi part 3 gi area dani hoji thabok asi tha phadriba koilas ni ji khuna inspection chasari bisi khungi khoi chip ka koilas asi momenin ta dagi khunja sina wakat lakbagi ngasi khoi ISTB timona performance ni yengsin sebani haiba koilas asi anoba sarkar asina khoi lambi thongi phim yang quality leiba all weather road thangmani haiba pafong kaya phongdogasu manung hanjim phomsindadi quality leitana thabak subagi mami yam chawn tari asibum phim asida anoba sarkar gi lenga ki mai lenaba singna achawa mi ama changwiduna koi matam kuina sang semuktraba nongna sema lambi sing asi yamna quality leiba adum lambi ama ohanba haibasi mathau tari asigo phim asida anoba sarkar asina manung hanjim phomsingda chakot thawang thabak ya pakhelagasu thabak adubu suriba contractor sikadar singna ningthina quality leitana semba sina lamdam madugi lambi thong phim phagana no honawda asoba maithiba haibadu mapiba soidana ogidori video journalist jiban galo na pawdum jariba Indra ISTV news lamkalok Lever smart card holder singi marakta businessman yauna aran va myoi ka yaushil lamba sing cross verification sathadabana beneficiary sing pending laibani haina Manipur building and under construction workers welfare board ki chairperson S Precious Sarmanangasi Imphal West DC office complex ta laiba board ki office ta pangthokpa paumi shinga unabada phongdokre mahangna makha taraduna lever card holder Manipur gi oina punna lakh ama lising taranipan sahum kuntrani thoi asigi manungda aran va myoi kya yaubana board ki staff masing yamdabana cross verification tawbada matam sangbani लेबर वर्कर अमना मसागी असेंग बचे चांग पुदुना ऑफिस लाक्तुना खंगहल्लबनी था अमगी मनुंगदा महाकी फम थोकप सिंग पिथोनी केंद्र हुंफुदा अनोबा लेबर यूनियन सेमबदा अरीबा यूनियन सिंगना थिंगलिबा से थिंगफम थोकते मियामदा हेना लेबर डिपार्टमेंट मसक खंगहंदुना मियामगी सेवा तौबदा यूनियन मसिंग यामहनबना ngамगनी हाइखी और नत्रगना कोई मसागी सेल्फ बेनिफिट की दमकता लाना पाउ पुथोपिनबा नत्रगना wrong image पुथोपिनबा मदु पोतबिगनो कोई ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ना डिक्लेरेशन तोबा बोर्ड सी कमाई रन तोनी सी चेयरपर्सन कमाई अपॉइंट तोनी सी मेंबर कमाई तोनी हाबी डिक्लेरेशन लो यूनियन मिनिस्टर सी डिटेल्स दे वेबसाइट लो यावरी मसदी येबियु wrong information से मखाता हापगा दी कोई नोटिस थारकनी Tourism Directorate amadi Siroi Lily Festival Committee na sinduna state ki thakta pangthokpa Siroi Lily Festival hayeng losilagani ngasisu tongan ba thoram kaya pangthokli hiramastigi matangda mafam aduda leiriba aikoi gi paumi jit ningombana pirakpa report Ngasisi Sathariba Anishiba Siruleli Festival Giadu Mamini Chanmanumini, Numinasida Tuantuanaba, Eventsing Pangtuli, Maruina Koi, TNL Grounda, Aduga Baxi Grounda, Tuantuanba, Culture Program, Aduga Baxi Grounda, Koi, Sea Rock Festival Pangtuli, Koi Tim the Chalumatam, the Urkul District, Town de Hauraga, the Sirui Village Fagilam Bichita, Kia Koi Gari Singalakpa, Aduga, Bambigi Naketa, Fazaraba, Koi, Attains in Sadana, Maruina, Koi, Sirui Festival, Yangala Singo, Nintizana, welcome to Uki aduga loina na koi ki festival asida tuan ba lam kya digi lakpa myo singsu laki ngasi ekuna sil langiba aduga organizer gi maroina district ki oina koi chairman oiriba
MLA Oriba Kasim Wasumga Unabor Matamda Festival Si Maruna Singta Maniki Marakta Ladiba Mari Si Hena Chisina Pandamda Pangtopuna from Pondoki Lona Koi Handaki Asida Koi Homestay Maruna Koi Yumda Huna Hoyi Mating Banga Hoyi Madam Huna Atongba Pizaba Hoyi indigenous Oba Pizaba Singasi Donaba Homestay Sing Macham Leresu Mila Pakistan Handakiba Siakoi Ukul District Ukulgi Praza Singaduba Hospitality Maruna Hoyi Boy Kangasana Singasi Mayum the Tambadana Maraga Akoi Handaki from Tumki. Moina Rensobi, but local mission was a yam takale, Masida Lung Har village Kisu, Moina Pazan Metsuman Beer, Police Pazan Mating Birame, Aduga, Aqua Agent now, Aqua Tambakta Lapa, Aqua Medim Jasing, I'm free or in a so mine Haran Lave to Younger, Aqua Jingdom say, Aqua Nungsine has a ngarang him, Mak a san proof toy. Amurumda. Festival Asta Quaidaki Puning Singai Oriba Si Akoi Sisa Adana Maruina, indigenous Ki or Bapolam Singna, Hoi Tong Tapaki competition of Pangtopa Sini, Masida winner of the music the Hoi Palising Yankaki, Panani Pigatory Basin Haying, final nominee, final Chida, Pakanano, Egedaki Habadu, Kamangam Diaduga, Hari Basi, Karama Wakalonda, Karama Pandamda, Hoi Sinbano Hayamatamda, organizer Amana, Asum the Fondoraki. Mayamgi Sidala Manipura Jad. Jat aduga yam leiri maitai pangan haiba yam leiri adu khoigi akhoi isagi puthok chaba akhoi on jat ki indigenous food to adu khanghan na ba adu puthok chabani adu gi main focus ta tawraga asigi shisha ba si pangthok chabani season 1 asi Festival si Maruna TNL ground labor si tuan ba akoi food items sing thonge yon ba handloom gi aduga handicraft ki polam sing asi menda fangan ba aduga Maruna ukul district asi yamna lei gi maming chat pa tuan ba lei kya si fangan ba aduga dry stuff Maruna lei da su ba fangan ba makhal mathel gi aduga lei ba lamdam sigi khussa haibadi putok polam kya si fangan bana festival sigi su achauba akoi gi adugum ba miam da attraction pina ba adu mami matari Nakala Marumdana Akoi Shiroigi, Chingasi Kan and the Buddha Tuan from Kia, the Gimio Kiana, Nasi Tomzilaki Maroon and Nasi, Marini Chanman, Obana, Hayang Nasi Logado Maramna, Milkam, Fumas Tomzilaki Basini. Hayang Logatuba, Aduma, Ani Suba, Siroli Festival Sigi, Jam attraction Oribadi, Hayang Aroba the Midasida, American Benoba, Quintreki, Adumba, Performance Speaker Doriba, Ashina, Festival Sigi Adumba, Yam attraction Oibadu Oigadori. Video journalist Gagan Charmagalona, Jiningomba, ISTV News, Shiroi Village. Festival asida hauze coverage tawriba aikhoi team dagi kari karamba kumhai pangthokli haiba khangminasi jet ngasi numidang Siroi Lily Festival asida kari thorom pangthokli miyam da khwaidagi yamna pamna yengnaba thorom na karino haibiyo Amla I know from Legendary from TNL ground the Maru and Ngasi Marine Matanga Sayuki ISTV News na live for Namayamda Kogi Pangtoi Festival Sigi Adomino Mopogum do with the Piraga Lakpani how Zig Numitangi Puma Mitra Matsapamatam Sida Zig TNL ground I am Chowna Koi Amayan Palm the University Koi Robert Naurim Gi Festin Source Nisida Tuan Ba Kogi Manipuda Kunda Minariva Frup Singi Adugumba Kogi dressing so Tokana Aduga Masda Tuan Ba Kogi Kul District the Duate Topazaga the Lakpa Muyana Sarukaraga Adumba Robert Naurim Gi Festin Sosi being Tari Mu Chakiana Zig TNL ground the Telegalari Maru in a Pangtoliva Festin Sosida Kari Fauke Aduga Karama Bakalonda Mana Pangtoli no Highway Robert Naurim Nisake or what Naurim Ahmadaram Chiri Maru in a Pangtoli Festin Sose Masida Isha the Kari Fauke and I Manipuri had Tareko, in fact, Lagi Tolaga, Assam, Ukrulda, sort of something different taste, something, and Matam Quiraba, Mamang the Hona, I Ching Amaditam Manigi, have the handloom and textile to the Tizaning Ba, Amadi, have the Kangling Ba, Amadi, Nakna, work toning was a power by Amquire, Adubuhana Ditum, Akoyo, but Pizol the work door Labani, connection, Amada Tobasi, different level, Lamanisina, especially Akoy Sidadi, Jingmi Singi, Tina
इचिनाउसिंग हाय तारे अदुगा सिने यम चाउबा मरी एमा फगत पे हेना पुरकनी थाजै अदुगा सिगिसन अचौबा लम्बेल अमा पुरागा फैशन नसना प्लेटफॉर्म अमा ओइरगा अखोइ मसेलदा नुसी चानाबा अमदि हाइबदि सिरोई लिली हाय तारे वन ऑफ द स्टेट फ्लावर अखोइ ओइरिबा सी चखनबैदमक्ता अखोइ सी फेस्टिवल सी यम दरकार ओइन खली अदुना स्टेट सिदा लैबा हाइबदि गवर्नमेंट अमदि हुजिक ऑर्गेनाइजेशन सिंग मैम पुल्लगा सिलिबा सिगी सिरोई फेस्टिवल सिना मरम ओइरगा कोई टूरिज्म कया है टूरिस्ट क्या अट्रैक्ट तौनबा होनरिबा अमदि प्रोग्राम से पार्ट ऑफ ओइबसे आइगिदि यम लाइबक फबने ना सान खंजै करी करी राउंड सिन उलिबसे हजि फेस्टिवल सुस हम की राउंड ओइग्रे अदुगा तोंगा खुदा मने फुरुप सिंगी मागी लेरेबा ड्रेसिंग उंदा बोला करी तौकिन हाबि आइगे ओइनदी सी सो से डिजाइनर अनि अमना चिंगदगे अमा तमदगे अमा तमना आइना रिप्रेजेंट तौजबनी बेली रिप्रेजेंट तौजबनी आई हांग तौजबनी अदुगा चिंगमी अमना हाबदी चिंग डिजाइनर अमना उखरुलगी अमना अखोई चिंग रिप्रेजेंट तौबनी अदुगा अखोई आई कलेक्शन जिंग सी स्पेशली एमएसएस सेप सिरोई लिली हाइना मिंगथोन बा कलेक्शन अनि सी कलेक्शन चिदा अखोई नोयोनिता मिस यूनिवर्स फॉर्मर मिस यूनिवर्स महांग सेलिबा सी अखोई स्टेट फ्लावर सिरोई सिबु सिरोई लिली लई सिबु हांगना अखोई इयोंगी फीदा खुदना हक्तुना फी सी कलेक्शन उतकी अदगी अमना दोनथोय लेसांग थेमना इनखिबा संगाई अखोई या मरु ओइबा हाइबदी स्टेट एनिमल ओइबा संगाई सिना हक्तुना असि ngasi display tawdana collection se akoi message amaga loinana objective amaga loinana sep siroi lili haiba mingthol piraga handloom and textile collection da ai ngasi collection du chagre Arun hajil leriba khulgi people adu tuan phum de lak gi people sing response da kari phawpen dai bi adumate nungsiba phawi aduga ai gi di han mani ukhur lakchari sisu aduga tongan ba chingmi chinau singa makhoina torak treatment akoi matam amada ri khoina wakhana khalam me habadi sira chalakan aki khangdang ba chingna chalaki ba khorpa tu me wakhale rame but sigumba mayam sina connection ma poraga akoi da kari gumba naksana na bagi habatan jama pi ba matam da sukso jodana akoi da lairi ba wakhan habadi neroi ba amadi distance lairi ba ge basi lapthong na khar matung da akoi unity poraga peaceful oi ba leiba ma sukso jodana porakan habat hazaba sa laizai thank you very much amla aje ino unzagi budu robert naurem ni maru na masda mio listening ki ani aje ai background da yeng biu mio tiliba mayam sing se aduna ngasi ki aduma mari na sanba mina sida khwai digi hena mayam pam na khiba aduma yeng ki phom se khoi robert naurem ki aduma fashion season oi ki amla jet aroi boina festival asida yeng ba lak pa mio singi mai kai dagi kari kari apen pen da phongdorok pa leiba ge habado amta habiu Let's give a round of applause, everybody. Chumi amla maru in sta pen daba mayama leiba khoi ude thengnei maru ina khoi tongan tongan bra organization ga unadno bari sarama matamda khoi mafum asida pangthoi ba tenel ground pangthoi ba tongan ba cultural program asida organization na maru ina khoi artist sing si mioi kun lak bagi adumba chana thangna ba lebam zawung gisin ba adumba thengna ba dubu laiba cultural troops sing asida mioi nipu laksan ba dagi hompu lak pa yaw maram nor kanda organization sing na yamna chawna awa ba thengna ba fum du khoi ISTV news da phongdori maduna Arin culture ki oiba pangthoi bes da khare hena mieng changdana mathang bangthok kodori ba adugumba ahum suba siroi lili festival dati masigumba thengnari ba awa ba sing si maruina khoi cultural troupe lai ba sing da mi masing hangalakpa somna kanna CLC mi kun ge du machana thangna ba du galina ba kai thora kanda somna kanna cultural troupe sing da mi ni phulak pa hom phulak pa yakshilak pasina mora markanda awa ba khari thekle amla How was the show? Jit ningo mabu thagat sari makhataba pauda ICM na sinduna numit humni sathagadaba capacity training program on loan appraisal and loan documentation non-farm sector under SOFTCOB scheme of NABARD ngasidagi lamfel pata laiba cooperative ki complex ta hawdokpagi thoramda cooperative society ki register as Rupasandra Saknai Raba Economics and Mohendra Manipur State Cooperative Bank Limited ke managing director A Subhasna maruiba musing oina saruk yakhe Professor and Mohendra na Manipur ge sel thongi phibam phagat hanna ba hona bada chahi kayadagi lam kayada mamutta na khangdana thabak tokshin bagi hainabi amadi lana nafuda thabak pangthok na bagi wakhalon
होंदोकपा मथौ ताई हाइखी सोसाइटी के रजिस्ट्रार एच रूपचंद्रना मणिपुर लोन पीखरगा सिंगबगी हैनबी लेते हाइरिबा वफम असिदा बैंक ना लोन पीनबगी थबक तौरिबा फील्ड स्टाफ सिंगिशु चाउना असोइबा अरानबा लै हाइखी लिसम लेरकता नौना साबा यूनाको स्कूल की पोचै पुबा गाड़ी अमत संगदनबा खोंगबन जोन 3 दा लिसम लेरकी मियामना वकन मिफम सथखरे लमदमदों की नुपी क्या सरुक याखिबा वकन मिफम अदुदा लिसम लेरकता मतम पुंबगी यूनाको स्कूल साबगी गाड़ी संघलोय लबुक्ता स्कूल साब सरकार थिंगबियु कनागुंबा संस्थान अमतना खुद थिंजिनबिगनु हाइबा प्ले कार्ड क्या वकन मिफम अदुदा सिजनखे नुपी अमना फोंदोरकपदा यूनाको स्कूल नौना सारिबासी नंदैबम लोकल दनी अदुगा लिसम लेरकना स्कूल साबगी पोट पुबा गाड़ी सिंग चथोक चसिन तौबासिना मियामदा खुदोंग साहनदबदगी अथिंगबासी थंबनी स्कूल साब थिंगबा लैते मसिगी मतंगदा सखंगदबा खरना फोन तोइना तौरकपासी सुपेंदे हाइखी सिदा खुद थिंजन बिरक्तबा पामजै आंगांग नुबीसिंदा फोन हालैता मसंग ममिंग खंगदबना तौबिरकपसे अखोय याम नुंगाइजदे अदुना सिगुम्बा चारांगनबा थबकसे तौहन बिरकनु हतम सुपगी वैना अखोय लिसम लेरकदी चंगबिरकनु मागी नांदबम लकोन सिदैदा लम लैबनी खंगदे अमनि खंगदे मागी लंबेन थिरका चपी चही खुदिंगी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज न पीबा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार अवार्ड लिसिंग तरा तरुक तरा तरेट इम्फाल वेस्ट जिला परिषद पिरखरे हिरमसिगी मतंग लमफेल लेबा इम्फाल वेस्ट जिला परिषद के ऑफिस पांथोखिबा पाउगी मिफम अमदा चीफ एजुकेटिव ऑफिसर इम्फाल वेस्ट जिला परिषद की जी शांति कुमार कबुइना मिनिस्ट्री न पंचायत राज की मखादा अवार्ड मरी पीबगी मनुंगदा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार अवार्ड लिसिंग तरा तरुक तरा तरेट की मना असी पिरकपनी मिनिस्ट्री न मणिपुर स्टेट की मनुंगदा लैरिबा तंपाकी डिस्ट्रिक्ट तरुक अमदी चिंगी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मनुंगदगी ख्वाइदगी थबक फबा डिस्ट्रिक्ट पिरकपनी मसिदा साइटेशन अमदी केस अवार्ड याउरी केस अवार्ड असी डिस्ट्रिक्ट पोल्यूशन की मतुंग इन्ना येंगलगा मिनिस्ट्री न लागलिबा जुलाई नत्रगा अगस्त थागी मनुंगदा सिनरकनी अवार्ड की सेंफम लाख यांखैदगी हेलकपसु याई हाइखे अमरोमदा इम्फाल वेस्ट अध्यक्ष आर के तरुनीना हाइरिबा अवार्ड असी मध्य प्रदेश की मंडला डिस्ट्रिक्ट हौखिबा अप्रैल की तांग 23 दा भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी याउना पांगथोकपा पंचायत देगा मरी लेना पांगथोकपा थोरम अमदा पिरकपनी मिनिस्ट्री की टीम अमना इम्फाल दा लाक्तुना यामना कुपना चिजिंदुना डिस्ट्रिक्ट सिंगी डाटा कलेक्शन तौरब मतुंग ख्वाइदगी फबा डिस्ट्रिक्ट खलकपनी इम्फाल वेस्ट जिला परिषद सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम कया माई पाकना पांगथोखिबा मदी मदुगी सबसाबा डाटा सिंग निंगथिना थमजिनबा याउना अतई पांगथोखिबा थबक थौरम सिंगदा पुनिंग थौगतुना मना आस्ति पिरकपनी हाइखे अमरोमदा नेशनल पंचायत देगा मरी लेना मणिपुर पुंबगी पंचायत चामगा हुंफुमाथोगी मनुंगदगी साइटोन ग्राम पंचायत की प्रधान एम इबोमसा थांगा पार्ट 1 ग्राम पंचायत की प्रधान ओइनाम रोमेंदसु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर खुसिनरकपदा साइटोन ग्राम पंचायत की प्रधान मयंगबम इबोमसाबु हराव तयामना ओकपगी थोरम अमा ngarang साइटोन बाजार कम्युनिटी हॉलदा पांगथोखरे विजिलेंस एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट केस तरा चार्ज कोर्ट थागतखरे हाइना एसपी विजिलेंस हॉप्सन सापमना फोंदोखरे वाफमसी डीआईपीआर न सिंधुना परिंग नाइना सथब डिपार्टमेंट की लुचिंगबा सिंग उनबगी थोरमदा महांगना फोंदोखिबनी एसपी हॉप्सन ना डिपार्टमेंट से मेन पावर वाटलबसु तोंगान तोंगानवा केस क्या लखतपा ngamle केस मरीफुद्रा तरुक लखतुना डिपार्टमेंट यांखै की मथकता इंक्वायरी तौखरे मखोई मनुंगदा केस तरा मंगा अखनना थिदोक्तुना केस तरुकता मेजर पेनाल्टी पीखरे अदुगा केस मापना माइनर पेनाल्टी पीनना रिकमेंड तौखरे हाइखी सेंसिटिव केस क्या कोइना लपखरे से समना है कइनो एलडी केस को हारो एमडीएस को हारो अदगरा ngarang han ima गिथेल की कइनो से अखोई विजिलेंस की ऑन अथॉरिटी दा केस इनिशिएट तौरगा इन्वेस्टिगेट तौरबनी अमरोमदा मखाताना पांगथोखिबा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की पाउमुइसिंगा उनखिबा अदुदा डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर डेविड अलांगबमना हौखिबा चही मरीदगी हौरगा चही असि फावबदा लुपा करोड़ 53 लाख मापन हेनबा सेनफम डिपार्टमेंट असिन रेवेन्यू ओइना खोंगटपा ngamkhre मसी ममांगदा लेरंबा चांगदगी लुपा करोड़ मापन हेलबनी डिपार्टमेंट असिन गाड़ी के आरसी बुकसिंग स्मार्ट कार्ड ओंथोक्तुना पीरी इम्फाल जिरी रेलवे लंबी खुमांग चौशिन सेमजिनबगी थबक सथरी हेलीकॉप्टर अथुबदा लैरगनी मदुगिदमक्ता भरा लेपथोकपगी थबक सथरी मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट नौना हिंगतहंदुना मफम तरेता चांग नाइना बस सर्विस सथरी इम्फालगी तामई इम्फालगी नुंगबा मदी इम्फालगी तमेंगलोंग बस सर्विस लैहन्नबा थौरांग तौरे 2013 की जूनदगी 2019 की मार्च फावबदा बस टिकेटगी खुंगलखिबा रेवेन्यू की सेनफम लुपा करोड़ 1 लाख अनिरोमनी हाइखे रूल की मतुंगदी अदो मसी तौदबी मेकानिजम जी येंगनबा मदी दरकार लेरे हुजिक ऑटो सिंग जी अनोबो लेबो सम इंक्रीज तौ मसी
should be restricted sometime. E-vehicles anywhere when training mazarada koi passenger puma chela loi aduna registration the must ni aduga registration ni free do government na decide tawraga either free natraga minimum charges lawuduna government ni decision oigedam. Sagolmang dagi Imphal East District Hospital hongdokpa yaningdaba phongdoktuna Sagolmang Bazar amadi yumnam patlauda wakan mifam phambga loinana khongsat amasu zatkhre lamdom adongi mioi kyana saruk laduna yakiba khongsat aduda hospital hongba yaningde government atubada maikaya songi praja singi yengbiduna hospital sabiu phongdoknaki Sagolmang dagi District Hospital hong khidanaba Uyumpok Development Committee na mari lainaba singi pungning chingsilakli hospital ase Sagolmang da adumak sabiu hospital ase kanana bagi damak sangsilakpa khongjang kudimakta Uyumpok Development Committee Friends Union Club Uyumpok amadi Uyumpok Mera Paibina saruk yagani haina Uyumpok Development Committee na thadorokpa chero amana khangalakli paugi marakhana atenba bre amtang labjari Hakchangi labor solakpadagi producing ataba hakchang choktarba tuma chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidamak amatta nayaba upaidi jolib syrup amasu jolib capsule ho changne sinabiyo Kaidowino kanano kaigino kaidobiyo masi pumna noi lebedi gari han maga tongba ngamdrone hula laga tongni khaniba namai doi kaidro senbun puthoga lebedi ngamdra senbun puthokna leiba ngamdrasu Imphal Finance ta salo ai jo han ba lei ngamdra Imphal Finance tagi loan oine lori Imphal Finance na nongbu manung de gari loan lobu yabu tong chaba pizeri adom na pam makal gari kudingma lobu be yabu baba quick zone gidi tata disconnect di mamal suma phang kuding chamane yo suma ngaroi pista salabnina adu suma takta superlink footing gi offer me amum piri sidi tas electric rang no sin bagum na yoti simbayar dudi sanagi mohut yang na sinbayar andre amukana taramnok cheri makhataba pau handak loktak pata ihan hanbo oina hongdoki ba loktak floating homestay na lamkoiba gagi pungning chingshinfam oiri hiramasda report ama Imphal lagi kilometer yang kirom chatlaga thanga kendragi manum chanba ngaramda anakana sakiba floating homestay Manipur miyam amadi lam koiba lakpa singi pungning sumaningai oiba mafam ama oire aina ji lejere famasi koi thanga ngaram haibaduni handakta koi nouna thanga keba homestay adune chatga drep se basi chana bhona bada koi hida silangi ba singna koi ji life jacket se koi lele life jacket lele matungda thing no riba koi homestays dani choranga masi chapda koi minute kumuk changni haibe rudo yenga kanda koi kamai to ya duga haibu homestays da kari kari no facility fangi ba se duga kamai to na koi gi mapalangi tourist sing se koi puning chingin gadagi haibaduni madugi honari ba adumba ledo gi kangbu sing so koi unara kanda oi sanajage akhoi zik maruina ngaram gi lebiram ba koi gi parjasi volunteers sing sina koi guide to rakanda akhoi homestay dani ko chakka dorepsi family sing puraga hair mu masida koi patha matamda loktak saba midang do egedore loktak pasaba sia suki tik pajagra Loktak pat mayaida ngaram dagi minit kunnom hi tongna chalaba matungda mafum masi yobangami hi tongiba miyoi singda volunteer singna life jacket piduna ningchina ngak seli floating homestay asida bedroom ani kitchen ama amadi bathroom amsung toilet attached toduna lamkoiba lakliba singda yamna ningthina systematic naina homestay stile helli homestay si Loktak Ecotourism Development Organization ledogi mieng makhada laisam birena homestay si magi wakhalon amagalunena sem kibani amabula adi Loktak koigen hai Loktak koige hai posi Loktak adum noi wakhalon se dum thamba adu gadi makoi apa masi kadai da no yeng gadi Loktak da pa magadi Loktak da sungum pot ma thamagadi yam ngat pothaba gani hai gadi adu gi asada ai sempasa ledogi president chu oiriba aduga Manipur da ahan boina homestay chalaiba hokiba maipak sauna phongdorakpada Loktak ki mahusagi oiba saktam kaiduna Loktak Park ki fajaba amadi mahusagi fajababu malem da saktak no pandamda floating homestay si sengot khibani asida lakriba visitor singsi ekoi foreign dagi aduga India gi ekoi local tourist mayam ama lakpi makoina asugumba ataw phumchang sida makoi si lekna sana wi khudong jaw pibiragadi hena yamna nuai gani haibagi achet thajaba mayam ama pirkpaduna maram morakanda Loktak Ecotourism Development Organization yamna samna ledo haibasina sigumba floating homestay si madugi mangda
ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯊꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯆꯔꯤ plastic sing sakhaidana ba mafum masida machine nama thamduna plastic sing asi mai thadoli maduna akoibagi phimum dasu kahendri Manipuri miyam da khwaidagi nungai ba mapi ge doreba adugomba floating homestay doni masida lerakanda ubu phangadaru se ay wanta gi ekoi numina tholakpa aduga nungdhalgi matamda tongan tongan bangai mi sinanga phaba numidangi matamda aduki matak anuba sharama pat maya sil leirebra haibaduni floating homestay se lengbirakna masigi fajaba loktaki fajaba duni hoji pamli basi video journalist aboigalena jitni ngomba ISTV news lokta Mapithel dam thingat ki badagi downstream da leiba mioi singwana punsi lele haina Manipur Press Club da pangthokpa pawgi mifam amada Mapithel dam downstream affected village level committee ki joint secretary and Ibo Tombina phongdokre mahangna makhatana dam asin sohallaba miyam gi hingnaba gi lambi ama government na thuna singadabani natragana dam asi mahusagum phatoktuna ising jelhanduna downstream da leiba khunja sing kannana bu honagadabani haike ABVP Assam Mandalna Bangladesh tagi changlakpa migrant sing tongan ba state sing da chai thoklaga khunda hannaba phongdokhiba wafam satnaba yaroi haina NSUI Manipur State ki President P Bankim Chandrana Pawmi sing da phongdokre Congress Bhavan da leiba Mahiroi Lup asig office da pangthokiba pawgi mifam amada Bankim Chandrana ABVP Assam Mandalna Immigration Amendment Bill lisingani taratur ki makhada Bangladesh tagi changlakpa Hindu sing Assam yauna tongan ba state ta leihannaba Center da takshin naba lauthoki wafam adu Manipur da chanaba yaroi ILP chana hanaba akanba ihau leiriba state asida ABVP na lauriba phirep asigi mayokta NSUI na matam chupagi lepkani haike Amesko na chahi khudingi pangthoktuna lakpa sajibu khudol tamba igi khungul liba thorom ngasi tara nipal lak suba oina Ukrul district ki manung san leiba sana kaitel da pangthokre thorom aduda Sana Kaitel Village Authority ki Chairman ke Thinsai Sim Secretary RS Yangpam Amesko ki President BK Moirangsa amasung Poirei Leimarol Mera Pai Biapunba Manipur ki Secretary Apabina Chingba Mioi Singh Saruk Yakhe Sana Kaitel Village Authority ki Hanagi Chairman Sinka Hauna Zat Vizat Kanglup Naiba Wakal Khanba se khwaidagi pangba mioi ni aikhoi amatani haiba se igi khongkul liba sina mayak sing takle haikhe isi hai yam lai thabak oi pangthokda quite liberty no sini ai afama ai asimba yum pera awang ba kyam thapel mugesu num sibang bun makun na ji khangdagadi ai koi wakhalda pungingda jati bijati khaiba haibse amhan mulakadoni BK Moirangchana Amesko na paringai na sathaduna lagliba thoramasi aikhoi amatani haiba wakhalon sagatnaba hotnabani organization asina lamdam sida khundaminari ba kanglup singi thabak thoram singda saruk yaduna lakli khullasina hojik fawda thengnari ba awar apasing mari leinaba authority da mateng pangbina ba haijagani haike Tana bhag taminna ka punna nungsi samna leminagani haibase masi aikoina thamoi da thorpadagi program sing si aikoina Manipur da leine ba tongan ba jati full sing si aikoki magi full level mayam sing magi culture magi heritage magi culture le mayam sing ado amato wi wakan du aikoi singjanna ba hona jabani Thoramaduga mari leinana ningol singna khulladugi ahalaman singda khudol pot pikhi Miyamna niyom sumna gari thawrabadi traffic jam amandi lambi ge accident thokpadagi ngakthokpa ngamgani haina ngasti Khumal Lampak ISPT dagi lamthakiba 18 suba road safety week ki thoramda School of Driving and Automobile Technology ki founder member Ibo Sabuna phongdokre gari thawriba miyoi singna niyom sumna gari thawbiu lambi sinba khara makhai hanthanbaga loinana accident thokpagi changsu hanthanba ngamgani overtake tawba matamda matam leiba khibikta yetagi tawbiu haina Ibo Sabuna makha takhi Imphal East ke Harau Rauda Saru Polang oina fangkhrabi kha Naurem lekai dagi Thaunauzam Nirupama gi misi da senaba mioi singama di mihat pa puthoktura miyam da sinabiu haina Namaira pom lekai gi club amadi Maira pai bisingna wakan mifam sathakre wakan mifam adu da Nirupama gi mane nongmai kapam latabina sahi tara mari khakta ngai riba Nirupama mapa leikhijaba matung da mabuk amasung makura ga kha Naurem lekai da leibani yausang numit humni wal ingai da mayum dagi thokibadagi thiba khangdana lakhibani angang asimang khraga ngasi fawba mabuk amasung makura na lekai khangan da thamlakiba si yaningde mihada se na ba mioi sing matik saba serak pi haningi haike mi hat pa do akoi ma akoi da sinabi usini akoi serak pi ba pa me ba ma akoi khut da sinab ba to pa me ba
थवाल तुरेल द खुसेम की ओइबा अनैबा लैनांग यावबा इसिंग सेंथरकपना तुरेल असिगी इसिंग सिजनरिबा मियोइसिंगदा अवाबा ओइरकपा अमदि लैना कयामरुम संदोरकलिबा असिगी मतंगदा थवाल द लैबा तोंगान तोंगान स्कूल की महिरोइसिंगना ngasiदगी अमु हाना इम्फाल मोरे लंबी की सरुक तंखाय अमा थिंगदुना ह्यूमन सेम सेंदुना खोंजंग चंसिनख्रे कमिटी ऑन कंजर्वेशन ऑफ थौबाल रिवर न चंसिलिबा खोंजंग बु सौगतुना थौबाल डिस्ट्रिक्ट लैरिबा महिरोइ लुप सिंह एम शु देसाम अमदि एमएसएफ न ngasi संसिनखिबा खोंजंग अदु थौबाल हाउखादगी हौरगा थौबाल बाजार फाउबा महिरोइ सिंगना ह्यूमन चेन सेमदुना खोलाव कया लाउखी इसिंग मोटलबदि लैना तिना कया थौहली नो वाटर नो लाइफ आवर रिवर आवर लाइफ सेफ थौबाल रिवर हाइबा स्लोगन क्या प्लेकार्ड सिंगदा इखी खोंजंग अदु गमरी लैना महिरोइ सिंगी लुचिंगबा सिंगना फोंदोंनखिबदा थौबाल तुरेल की प्रॉब्लम से कोखन बिना लेंगाक हाइजखिबा लैरे तुरेल असिगी मथक थंगबा सरुकता मेशन सीजन अदुना आइन काइन लेंगोइ पेकपासना इसिंग मोसिलपनी तुरेल असिदा आइन यादबा मोंगदा मोडहलिबा सिंग लेंगाकना अथुबा मतमदा दंदी पियु हाइबा वाफम फोंदोखे ngasi खोंजंग अदुदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लैबा स्कूल कयागी महिरोइ सिंग सरुक याखी लिलोंगदगी वांगजिंग फाउबा लंबी पाकथोकपदा सोकदबा पतादार सिंगी मिफम पांगथोकपगा लोइनना डायरेक्ट परचेस पॉलिसी दा लम लौशिनबा यारोइ हाइना मियामना वारेप लौख्रे नेशनल हाईवे 202 इम्फाल मोरे लंबी पाकथोकपदा सोकपा पतादार सिंग पुनसिलगा सेमखिबा यूनाइटेड एक्शन कमिटी न सिंदुना मियामगी मिफम अदु लिलोंगदा पांगथोकि मिफम अदुना तोंगान तोंगानबा वारेप क्या लौखि वारेप सिंग अदुगी मनुंगदा डायरेक्ट परचेस दा लम लौशिनबा याहंदबा लम एक्यूजेशन एक की मतंगदा लम लहोनबा वाफम असी मांगजौनना मियामदा खंगहनबा हाइबना तिंबा वारेप सिंग यावरी अप्रैल की तांग कुंदगी हौखिबा ग्राम स्वराज अभियान की मनुंगसना स्पेशल इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अमदी मार्च की तांग कुन तरुक्तगी हौखिबा मेजल्स रुबेला की मतंगदा रिव्यू वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सरगम ओइना टोटल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अमा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसनबा लोकताक मयाइदा लैबा चांपू खांगपोकता पांगथोखरे डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ऑफिसर पी मेराजाउना फोंदोरकपदा सथरिबा प्रोग्राम मसिगी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना खुंगंग तरेट खंगतपदा चांपू खांगपोक असि यावरकपदगी वैक्सीनेशन की प्रोग्राम मस्ती मफम अदुदा पांगथोकपनी हाइखे और लोकताक फिशरमैन यूनियन मणिपुर की पब्लिसिटी सेक्रेटरी नबसदना फोंदोरकपदा असिगुम प्रोग्राम अमा पाइखतपिबा से लमदम अदोंगी मियामगी अफब थबकनी हेल्थ चेकअप न चिंगबा कयासु पांगथोकपिदुना दरकार लेबा हिदाक लांथक सिंग पिहनिंगे हाइखे अहिंग बहिंग खोई यावबा खोई उपुलिसिंग अमा सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंग द येंथोखरे खुनाई अपुनबा बी कीपिंग एंड हनी प्रोसेसिंग कंपनी लिमिटेड न सिंधुना मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोकपा थोरमदुदा केबीआईसी इम्फाल की डायरेक्टर सेली पाव एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर ओइरंबा एमएस खाइदेम अमदी कंपनी से चेयरमैन ए ताराकिशोर न चिंगबा मियोइसिंग सरुक याखे खोई उपु येंथोकपगा मरी लैनना चेयरमैन ए ताराकिशोरना अहाब फेस की ओइना येंथोकलिबा खोई उपुसिंग असि केबी आईसी हनी मिशन की मखादा पांगथोकपनी स्टेट असिदा खोई मरांग काइना पुथोकनबा लखलपा खोंथांग असि मखाताना सथखिगन हाइखे मणिपुर गवर्नमेंट इम्फाल सिटी मनुंग डीजल ऑटो टाटा मैजिक अमदि टाटा विंगर चंगबा थिंगनब वारेप लौरगनी हाइना मीडियादा यावरखिबा दुबु रिम्स लंबीदा डीजल ऑटो सर्विस तौरिबा सिंग यानिंगदब फोंदोखरे मियोइ लिसिंग कयागी हिंगनबगी लंबी ओइरिबा सि अतोप लंबी अमा सिंद्रिबा फावबा वारेप अदु लौबा यारोइ हाइरी रिम्स साइड डीजल ऑटो की जेएसी की केएच बोता लुवांग कोबा अमना गवर्नमेंट वारेप अमा लौद्रिंगाइदा अफफता हाना नैना होबा चुंगनी हंदक लौरकनी हाइबा खोंथांग असिगी मांगोइना मसिंग यामलबा इमुंग मनुंग सिंगी येंगदुना अतोपा हिंगनबा लंबी सिनगदबनी नत्रबदी थोगनिंगदबा थौदोक वाथोक कया थोरकपा याइ हाइकी नोंमगी ओइबा लीगल अवेयरनेस कम कम्युनिटी पॉलिसी प्रोग्राम अमा सुगुनु पुलिस स्टेशन ना सुगुनु म्युनिसिपल काउंसिल अमदी लीगल एड क्लिनिक सुगुनु खुसमनदना सुगुनु मखा लेकाई कम्युनिटी हॉल पांगथोखरे एसपी कक्सिंग विक्टोरिया यंगखोम अमदी अतै ऑफिशियल क्या सरुक याकिबा थोरमदुदा सुगुनु सब डिवीजन की मेरा पाइबी माहिरोय अमदी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की मियो क्या सरुक याकी अमरोमदा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इम्फाल वेस्ट ना एपीएसडब्ल्यू सिंगजमई चिंगामखा चनम पुखरी मपाल खुसमनदुना चनम पुखरी मपाल दा लीगल एड क्लिनिक हांगदोकपगा लोइनना अवेयरनेस प्रोग्राम पांगथोखरे थोरम अदुदा मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अमदी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इम्फाल वेस्ट की मियो क्या सरुक याखी कैंपेन फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट कंगलैपाक जिरीबाम
Jiribam district na sinduna Kanglai Puwarida April ki tang kuntare lisingamaga Sanipan Marifudra Mathoi Ningsing Thoram Pangthokre Jiribam Municipal Council ki Community Center da Pangthokhiba Thoramaduda ADC Peter Salam retired principal S Maniton amadi atai masak naiba myoy kya susaruk yakhi Thoramadu ki saruk ma oina leibak ning basayeng changdam nakhi makok mathang taraba singda mana matum yenthoki resource person oina saruk yakhiba LMS Law College ki lecturer Dr Sapam Dilipna April ki tang kuntare dasi Manipur ki Puwarida yamna leibak thiba numit amani mamang da lingjel manadabadagi thokiba khudong thiba sing adudagi ngakthoknana ba aikhoi punsin ba matam oire haiba Puwaridagi pautak oina losin ba chunggani haikhe oinam Law College ki assistant professor L Malemna April ki tang kuntare dasi Manipur gi leijam baning tama mangkhiba numit ni Manipur gi hauji oiriba phiba masin nungnang ningai ni aikhoi gi leijaram banat amadi culture gi polam kya ningthi na ngak sel haudrabadi miram gi mi singna makhoi gi ni haikhiduna tungda ningam daba poklak pa yai haikhe Jiribam da Labour Office sing masak mathum suna Laibra amadi Laifam Thokpa staff Laibra haiba KSA Jiribam District Council na thizilagani hairi loop asigi General Secretary S Anil na thorakpa cherol amada karigumba Laifam Thokpa sing adu leiramdaba amadi staff sing mathau ningthingna pangthoklamdaba tarabadi loop asina akanba midyeng sanglagani hairi Ngasi More Ward number 3 Laiba Stern Science School da Kuntra Taret Suba World TV Day Thoram Pangthokre District TV Center Technopal Block Program Management Unit PIC amadi Stern Science School Committee More na punna sinduna pangthokiba thoram maduda More gi ADC N Bangkim State TV Officer Gopal Krishna More Primary Health Center ki Medical Officer in charge Dr. K Santi Kumar Sandel gi DTO Dr. M K Show School ki Headmaster K Shyamona maru myoy singoina saruk yakhe wanga kiba singna phungdok na kibada Myanmar rom dagi myoy kya More rom da yamna toina changthok sin taubana TV laina gi matang da More da yamna seksiningai oiri haiba wafam phongdok na ke thoromaduga mari lainana school adugi maheroi amadi asa workers singda TV laina gi matang da wahang kaya hangbaga loinana chumna pakhum piba singda achamba khudol pot sing pikhi hojik sanabagi pauk lobinasi Sanabagi pau pizari Tentha Khongbal Welfare Association sinduna Tentha Khongbal Multiplex Ground Sathari Batara Shuba Takwa Trophy gi ngasi sanaki ba ahan ba match ta Nasal Sikhong Sekmai amadi RFC Khamnam Leirak goal amamam sanaduna draw satkre ani suba match tana Maira FC Tekjam na Wangoi FC Bulak sana goal mari shino da maithiba pikre Jiribam da Sathari Banipan Suba Y Keso Singh Memorial Senior Volleyball Tournament ki ngasi sanaki ba Kunipan Suba match ta Jiri District Police Team na Vidyanagar bu set ahum sinoda maithiba pikre Kunmapan Suba match ta Bakhe BC na SDC Samurabu set ahum sinoda maithiba pikhe hayeng final match ta Jiribam District Police Team ga SDC Samuraga lamba taunaragani Sorowating B Youth Club Jiribam na sinduna Jiribam gi Hillghat Maning Laikai Community Hall da Mari Shuba North East Jiribam Mix Kang Tournament ki kasi sanaki beda match ta Silnom Club A Hillghat na Laisem Club Kamarangabu Panjil Tara Taruk Tara Manga da Maithi ba pikre Delhi da pangthokadoriba ahanba Fit Youth Pan Indian International Aerobic Gymnastic Championship listing nita nipan saruk yana ba sanaroi taruk na Saba Manipur Aerobic Gymnastic Team ama Imphal thadokre team asigi coach oina yumnam Ranjan Luchingki haina Manipur Gymnast Parents Association serol thadorkli Imphal West District Football Association ki General Body Meeting April ki tang kuntarok ta pangthokhibaga loinana club singi renewal amasung affiliation fee me gi tang 35 fawgi manungda Tidok naba association asina khangalakli Makhataba sanabagi pau bayaning thousand dagi phangbigani Sahi Tratet Makagi World Cup Amadi Handakta Australia gi Gold Coast Pangtokhiba Commonwealth Games ta Manipur gi Sanari Singna India da Pikhiba Achievement Sing Yenglurga Bharat Sarkar na Lamdam Asigi Sanabungi Waliba Infrastructure Sing Semgat Sagatuna Hena Pagal Handuna Apaba Sanari Masing Hena Putokpa Darkar Oiri Haina Handakta Imphanda Lalamba Saigi Deputy Director General Namadi Sports Secretary Sandip Pradhana Pongdolamle Haina Youth Affairs and Sports Department gi Director and Pravina Network Asiga Akhanana Department Asigi Office Unabada Pongdorogli Mahagna Makataraduna Komalapak Sports Complex Pangliba Facilities Lamdam Asid Leriba Sanabagi Moment Asida Praja Singi Contribution Local Club Organization Association Signal Loriba Contribution Sing Appreciate Torambagaloinana Atai State Singdasu Tahunna Bahonaba Matoktai Haiba Wafam Sing Pongdolamki Haidi
Khomal Lampak Sports Complex ta leiriba infrastructure sing phangliba facilities sing asi international level da yengmada award pa mayam ama leiri atop scheme singi makhada district level da sports complex hanaba honari ikui kuidingai da LNCPI gi makhada saba ukul headquarter sports complex sanga khre Tamenglong da su sanga khraba matungda Surachandpur amadi Sandel da su tha amani gi manungda loisinna ba pandam thamli haike still infrastructure singsi 1999 da koi 5th national games madu host obugi tawgiba sagi infrastructure yambani adu matungda da koina sahi gi koi maintenance ki semba saba then third finance da upgrade tawno bugi tawno honai honaraga su hozi lady facilities ma'am see international standard international players puthona ba honar matam da award ma'am le see lady ba see nan lami ba sports secretaries dagi deputy director general sai koi meeting ta udana khotna koi tanajai tana matam da sida lady facilities ma'am see fagalan ba dagi then players makhaida koi incentives dagi atopa khudong saba mayam pi dana afo players puthok su pai haibi matang da su yam kumna khanaje atopa any sigim makhada scheme mayam ama sanction to birakna senapati da adi Surachandpur da Ukhrul da adi Thobal da Imphal gi atopa mphom sing da indoor stadium adi then mini stadium sing mayam sabi kenu so khoi chathari adana sports infrastructure si khoi yam tangai phade leiriba khoigi hana Imphal state headquarters concentrate tawramba da district level da hazana saithoga thamba then district level gi kumtharaga sub divisional level da sports infrastructure makhaisi pira kanda yam paksanna kasin leiri players sing sida infrastructure kurong sab se pira heraga hana leiramba khoigi sport ki momentum digi hena sawa momentum kolaktana Manipur stagi saknaraba khoi players mayam puthona ba pandam koi sports department thamle sahi asigi November thagi tang ani dagi taratret phauba Goa da pangthokadoriba 53 suba national games asida Manipurna mamangda phangkiba medal masing dagi hena phangba ngamnaba performance ki level wangnaba Manipur Olympic Association ga tanaduna coaching program kaya pakhanaba thorang leire haiki coaching program asigi budget asi mamangi sahida lupa lakh kunmanga werambadagi sahi asidagi lupa lakh humputra da hengalagle darkar leirabadi ahenba amount tanaduna state asigi coach khakanatana mapalgi coaching kauduna sahi asigi national games da afaba sanaroi masing puthona bu honagani haiba wafam sing director and Pravina makhatana phongdokhi ado hauzik ekoi Khelo India haidana India government na scheme am nang hodor pesida component am ka yawi component se koi Khelo India state mega center hai state amada koi Khelo India gi makhada sanabugi lamsidas job center ama masi hana already leiraba complex sports complex natraga institute oiro kari oiro masigi mayam si further improve tawna ba upgrade tawna ba moi santhang pi bise koi si Khelo India makhada Khomal Lampak si mega center state level Khelo India mega center si masi linkat piu haidana koi government of India da proposal submit tawkhre aduga atopa mana koi leiriba Khomal Lampak leiriba shooting range si ayambana loing manually tawbasina hojik international level da electronics gadget ma'am sizinaraga shooting si an khumang soksing reharibo adana madu koi international level da compete talk matamda sida practice of shooters ma'am sina awab game thene shooting range si upgrade over darkar lei and phawbudagi koi proposal amasu government India da shooting range si international standard equipment cam hapsilaga international standard porna bhaidne proposal mat submit tawkhre madu su koi government India ni yabirakani en khali ado coaching si hana koi mamang saida budget the coaching gi obviously provision only 25 lakhs khotani ado hanak sai si live pub dagi 70 lakhs increase tawre kano se coaching provision se ado then detail koi sigi coaching program gi kano si workout tawra matung sida koi if 70 lakhs dagi hena darkar leraga so koi government additional funding da koi proposal thar heraga Manipur players sing national games yogodori makaisi adequately koi training and coaching pidna hen medal pak purana koi khona gani
Australia ki Gold Coast ta tha sigi tang mari degi taramanga phawba pangtokhiba kunma thoishiba Commonwealth Games ki weightlifting masana da gold medal lor khrabi saikhom mirebai senu amadi khumukcham sanjita senu okpagi thoram Manipur Weightlifting Association sinduna Khomal Lampak Sports Complex ta laiba Manipur Olympic Association ki conference hall da pangthokre thoram masida Manipur Olympic Association ki secretary Sunil Elangbam Manipur Weightlifting Association ki president M Lokendro Manipur Olympic Association ki Vice President GA Ibu Bisek Sharma amadi atai coach sing amadi Manipur Olympic Association ki Vice President Kayasu Saruyaki medal lor khrabi saikhom mirabai senu amadi khumukcham sanjita da association asigi maikai degi asamba khudol posting piduna pongning thawatki pangthokiba thoram asiga mari lenana Manipur Olympic Association ki secretary Sunil Elangbam na phongthokibada akoi ki Olympic Games ta yawn gi akoi na sa to jeri si yuba ni nupi ani sanjita amasung akoi ki mirabai anina akoi ki Olympic Games ta akoi yawn ni amasung yawraga akoi India ki mijat poropada Manipur ki ma gi adugumba mijat porong adu kiri lewa miyam da madugi saptok to ninga ba tanzadu ubirakani haina matam pumbada akoni soda akoi thungi jaba krum jaba lona masini akoi na ngai basi Youth Modern Club Haraurong na sinduna tha sigi tang mapaldagi team kontrani toina group nipal thongna khaidokuna club asigi ground sathariba tare suba Haraurong Trophy 7 Village Open Men's Football Tournament ki ngasi sanakiba ahum suba quarter final match da MPTC Family Line na SCY team a yumnam khunobu goal ani amada maitiba piduna semi final sangkhre tournament asigi mari suba quarter final match ki sanakibada PYYDA pangaina YMC team B Haraurobu goal mari ahumda maitiba piduna semi final sangkhre Dedicated Youth Development Organization namadi Kangla Sipa Youth Organization sinduna tha sigi tang kundegi team taranipan group taruk thokna khaidoktuna Kangla Sipai Football Playground sathariba ahum suba Kangla Cup Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta 9 Shining Star amadi Kangla FC goal ahum chanaduna draw sathkhre ani suba match ki sanakibada Brendo FC na Amujau FC bu goal taruk sinoda maitiba pikhi Konthokjam Youth Union Club na sinduna ngasi dagi team mapan grubani thongna khaidokuna Konthokjam Kangjebungda ahanba State Level Open Volleyball Tournament hokre ngasi ahobu numiki sanakipa match ta Manipur Police Sports Club na YMDO hairangoi thongbu set ahum ani kunmanga tarataruk kunmanga kun taramapal kunmanga kulumdoi kunmanga amadi taramanga tarani thoida maiti pikre Kongjom Circle Veteran Sports Association sinduna tha sigi tang tara dagi team tara humdoina gurmari thongna khaidokuna Texam Playground sathariba mari suba BSO Trophy 11 Men's Open 7 aside cash prize football tournament ki ngasi sanakiba match ta Thoiba FC na Sonalika FC bu gol mari ahumda maitiba pikre Thagachari boyaning thousam housing asi nong bagi oiba ai ngasagi paw amuk lobbiasi Environment Directorate State Climate and Weather Report ki matung ina ngasi go kiba inga samadi nungju ki pauda khwaidagi sakiba Celsius degree control dai dasmik humpu mapal khwaidagi ingba Celsius degree tarom dai dasmik sinonipal Nuksite yawa ising manilgi sang maximum dasada marfu taratret dasmik taramathoi minimum dasada kuntra mari dasmik humpu mapal oiki ngasigi nong suki pagisang suino dasmik taro humdoi millimeter ni Loshilak pada maru ibapaw amuka na pizari Thongna faraba ipai posting na ikhoi gidama kathok lamba ngasigi mirol na kaupam thokte haina Works Minister Tes Biswajit na phongtokre BJP na luchingba government asina miyam ge sel manghanduna tawning bata tawduna leire haina MPCC gi wangang loi case joy kishan na maral sikre amadi chakpi karong dagi khengjoi fawpa gi lambi sema gi thabak tawribas da part 4 gi area da quality control tawdabadagi lamdam adong gi miyam na lambi sema thingjinkre ISTV na pisaba paw matang asla loijare mideng tabire ba singbu amuka na khunjari